Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay namare, nagrigat at talaga tibiyag ita. Nagngina dagiti gagatangan. Pudno maray, nangina amin itan. Hey, labsan kayo pa'y dito'y ako kumaray. Ay papanam marituyang. Sigurado nga da papanamatan ay nakahambag ka mat ka nakalipstig ka. Numapan ka ije palingkay. Kat gumatang ka iti buggong kan sidaan nyo kan ni Pari Badong. Saan ka mo't anakahanbag kan nakalipstig? Ay nasa anak amapan makipalingkay maray. Papanam nga rod, kat nakasandal ka mat. Ay, Makikita matlat ta tinagdakkel arang yad ta sakam. inak alaan je pensyon may kenne badong ka. Anya ita ay wan. Pay out yung manin gayam ita. Adaw ti ma-pay out ko ita kukumaray. Tanda pa'y alaag atulong ti gobyerno para kada kami amarigriga. Ay imbag ka pa'y maray. Taado manen ti maalam. Ay, saan to mga amin na mabali na makaawat dagiti kagawa da kaskanyak. Ken saan kanumat amabalin amaikan dagiti asawa ti kapitan na kaskanya. Sorry na lang kayo. O sigay, inakon ko kumaray. An nadam ti maawat mo akwarta maray. Idulin mo ada imbag. Ay kwaraw, parta kamot at ag-drive tanay aldawon. Makipila kay. Dahito yan ti kapartakan at ito tricycle kao. Kapay nga minaya nga gapapura ka. Mapan ko nga ron alaan je pensyon mi kinitatam abadaw. Kasta ka day. Adaw ti mapan ko alaan akwarta kwaraw. Ay, partakak nga rudan. Kasta di ka madanagan. Tanayunak ti pagbayad ko kanta. Kasta ya. Sige, patayabak nga rudan da ito tricycle kao. Paray, naimas ti si Daon May kanitoyang kao inton madamdama. Kit dumay kulay baga paray. Damdamagak aya. Manggol pinituyang kao iti si Daon May anaimas paray. Saan kami ngagsida iti puro abuguaw. Di na saya at no kasta. Saan ka madanagan paray? Tapadawatan ka iti asok na. Sana ka dumawat. At daitan nituyang ko paray. At da simmardeng at tricycle iti batog ti balay may. Inakaw, paray! Tuyang! Simmangpit kan. Nagasut. Nagado ti kwartan tuyang. Apay ay anak katagtagari ka. Agtal na ka man si kabadong. Matikaw ang agbilbilang iti kwarta. Itid mo di kukwak dita Madama pala ti panagbilbilang ko. Umadayo ka man kidita ni. Di nakulawan. Gasut. Talugasut. Aguraya dito'y abay mo Kita man. Nayaw awanak manan. Ijay ruwar ti pagurayam kunakman. Saan aditaw? Apay masapulaya parwaranak. Diyak lang nga ro dagtagtagaray. Ay na, matikawak nga ro numakit-kitak day tarupam. Ala, rumorkan. Salakay! Kayat mo asawan maray. Saan mo pa'y anabilang dyan naalam akwartay jay ilay? Saan pa'y nga raw? Agmalmalumak sa amang bilang itiday jay. Ay, kayat asawan day ta, adaw. Kunak nga road, asaan kun nga itad kinibadong ko to'y pensyon na. Apay ngay? Nagatidog ti lista ak kadagiti kayat ko agatangan. Iso asyaklatan ti mangigam iti pensyon na. Tuyang! Agring ka man. Napay ay amang ring ka. Saan ka pa nakalutaw? Maturog kan? Ay sus, rabi igaya man. Wayne, apay saan ka naglutaw? Awan ti mailutaw. Anya, apay ngawan? Awan nga raud. Saan ka nagpalingkay? Apay ko mangagpalingki Napan mo mitinala di kwartata. Sa anak nga rod ang nagpalingkay, jak kayat. Nay,
Apay nga. Awan, jak gimatang. Ay, unay kamot tay. Ayan na nga, di kwarta. Pagbayad ko iti order ka. Adaw, ti in-order ko asumangpag. Apay akas ladaw urayam, Maray. Talaga nga damaray. I-deliver da kanukat, ya order ko ita. Nag-order ka ija online? Wan. Anya nga in-order mo? Make-up, maray. Na, ananwam nga iti make-up? Kat siyempre, pag make-up ko Apay, adda pa panam, tamasapol nga ag-make-up ka. Apay, masapol nga dapapanan tap nag-make-up. Dito'y laang matersenak. Kan uray ije bangkagyo kan ni kabadong ti papapanam. Uray, kayat ko ti ag-make-up. Tap numasukatan man met daytoy lang Ay na, Marituyang. Saan nakabaulan na sukatan ti make-up talangam? Oho, di ka man. Nay, isuday tan di order ka. Msigay tayo nakalaan maray. Asinaw jay kinasaritam ijerwar. Di man agidil deliver iti order. Damdamagan na no sa dino ti balay ni Marituyang. Idi kalman, adamanin ti imbay nagdamag no sa dino ti balay da Marituyang. Inal daw siya nga da sumangpat nga order na. Anya nga min, ay dagiti orderan na. Daga mo Alugayam ti kwarta na pagbayad na. Ay, tidakas na. Ibayad na amin iti order na jay kwarta anaawat na. Imbes nga igatang na kuma iti kasapulan, kan kananda kan ni Pari Badong. Dalalya, Chip! Dalalya! Ayan, dalalya! Dito na sumungat! Ay, wine! Bruha da ita! Alalya! Alalya! Bruha! Alalya talaga! Alalya! Tumaray na! Ay, sinaw, titang tarayan yung alalya. Nanatuyang! Tapos lang amin alalya kilangana. Asino talalya? Asinaw! Si kakanaw, nanatuyang. Nagluko kayaw. Ay, nakamamakmat ngamin day talang amita. Naka-make-up aklaan. Isan mo abakit ag make up? At lumaad ka! Ay na, unay mo day talang amon, Maray. Anyat inararamid mo di tarupam. Inusar ko lang ba't jay make-up nga in-order ko jay online. Nagalas mo din. Anya, Saan mo abagay tag make-up? una yan. Nagsakit mo din, di pa nagsarsarita maray. Nay, pudno mo ti bagbagak. Isong arod ngag-make-up at tagpapintasak. Limaad ka nga ro. Ay, kagurgura ka! Uray guraan nak. Pudno ti bagbagak. Saan ka nakasarsarita pulaos? Ing kakagdiram usan. Tapno saan da kakabutang. Maray, si Kadayta. Apay, Nay, di na kun mabigbig maray. inan anom day tarupam. Nag-make-up ak maray. Apay, saan amadlaw? Na, madlawlaang apinalaad mo day tarupam. Anya, Ay na, karopropam matan dya artista amabuy-buyak. artista? Artista nga alalya. Kagurgura kayo amain. Anya, Agsisina tayo nagkukumaray. Ditakan, nana, napamatay na. Ibagbagak laang matipod na. Kinaguranak ni Marituyang iti imbagak alimaad idi nag-make-up. Na, uray si ka kinagura naman. Wen, Maray. Ay, sos, sigurado nga rod asaan na taman na napampansinan Sigurado day ta. Diyan mga min kaya tiagulbod. Uray syakmat Ibagbagata mo latipudno sana Saan na abagay ti ag-make-up? Wala kayaw. Tauray kayo lang nag-juway. Kamat gayam dita, kuwarog. Ay, di mo lagtamot ibagbagakan inanam atuyang tinangag mon akwarog. Ngapay ko mga ibagak ngay. Uray siya, kagura nakmat ni nanatuyang. Uray si ka, kinagura na ka. Unantay,
Apa kinagura na ka? Nagbutang kami ngamin kinipal itilangan na. Takaslal niya nag-make up. Ay, talo tayo nga rod asaan nan akasarita no kasta. Sa nabalay, tanagawi dahin. Sigurado nga agsarming day jay. Kat maamiris na at talagang adalim maad. Ita mo day tarupam dita sarmeng tuya. Ita ta nakadiram uskan. Makita dagiti nagdadakkel apay kaskaw. Kanti kurat-rat dito rupa. Kain. Kanday to nagpuskol abibigkaw. Ay na, nakapinpintas ka, tuya. Oh, ibagampay laang nga nakapimpintas. Saan mo nakasapulan ti ag-make up kunak lang aruday? Tapara kanyak, sika ti kapipintasan. Dito'y lupaw. Dito'y balay lang Iswada kita make up mau, kin lipstick mau, nga in-order mo ijay online. Ibal lang mau. Anya, katno adupay ti order ko asumangpay. Anya dagi jay ngay. Make up manin pagkulot iti kurimatmat. Pagunat iti buok, ken Amin jay kwarta na alam, inggatang mo lang iti pagpapintas mau. Kay, Ay salbag ka bakbakitan. Kitawan pulos bagas na kanintan. Langarudan nga ijati balay da. Ag subli-subli na pa'y lang nga umagdamag met. Apay manan nga agong ungat ka. Diyan nakamotor. Umag-deliver iti order ni Marituyang. Umay daman na nagdamag dito Sabay ka na yun asyak ni matsambaan na apagdamagan. Ket, maan ano nusong batam latta edad. Ay mabanugak asumong bat dungo. Ay, saan da kami paimot nga may nakasarsaritan ni Marituyang. Ay, nakabasol kayo manin. Manipod idiimbaga mi alimaan. Pulos, adi na kaming talyawan no daytay lumabas. Eh, kada kayo ti umuna nga umasidag ko na. Nasa isayat mo't lang tagpakumbaba. And may isa, inuyaw yung amay. Siyempre, nagsakit tinakam na. Saan ka nun namang mga ninana tuyang? Aging gaita katagsakit tinakam na. Apay ka nung agsaksakit tinakam na, kan asinaw, dagiti pagsaksakitan tinakam na. Da kayo kini antibanang. Ay, iso nga ro damapan may bisitaan no madamdama. Di yung amin uyawan Uray na galas. Ibagayo latan na pintas. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Marituyang, pasyaran da ka man dito'y balayaw. Wen mare, tamo mi anak kabasol kami kan ka. Saan arombeng nga inuyaw da ka? imbagayo latta ko mga minan anapintas. Isu nga road nga umay mi ibagaday tamaray. Alan marikwanang, ibaghamon. Pimintas ka, Marituyang. Mapilpilitan kayo laang mo. Ay saan? Pudno ti bagbagame. Isu asaan na masapol nga agorder ka pala iti online. Ta natural mo ti kinapintas mo. Kasano nga ruden nga itagiti inur-order ko apagpapintas. Ilako mo na akan ni Maribanang. Ay, saan ko akasapulan dagita maray? Talab na labnaklata ni Inteng, uray kastoy tilangak. Hanggang ulitin mi nga ibaga mari napintas kalata uray saan ka nga ag-make up. Simple, akin na pintas, Marituyan. Ay, nanatoyang aya. Saan mo asayangan dagiti kwartam kadagiti pagpapintas? Tanasay-saya at latati natural akin na pintas. Igatang mukat iti kaninyo kinitatabadong, ti kwarta nga igatang mo iti pagpapintas mo. Ala, sige. Dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Kapitan Enteng! Rugya ko dagsagan iti arubayan. Kalpasan na, aglaba akton. Babalin ka diti agdama, gante. Ha? Asino ka? Duro tinagan ko, ante. Isakti ka barbaro a caretaker di tabalay datata teryong. No kasta. Sika ti agnaud iti dakkel abalay ni Tata Teryong. Wenante. Damagak lang kumano sa dino ti ayan ti Tersena ditoy. Ay diritsum laeng ti kalsada. No adda makitam abalay a kolor red ti pintur na, isunday jay ti Tersena ni Marikuanang. Kastagayam. Sige, agyaman ak ante. Sige laeng. Na, ante ti awag na kanyak. Ngem no lang nga ti pagibasaran. Kaslaag katawunan kami mag. Apaya kasta tilang andungan. Nasakit ka di tinakam mo manin na nagsagad iti arubayat? Ay saan mag, inteng? Ay masurunak la iti dayjay aduro. Sino aduro? Iti baro a caretaker iti balay ni Tata Teryong. Ay nasaya at may no da nabirukan da a caretaker tapno adamot agdalos iti arubayan da. Mano abulan ay nasaan anadaldalusan. Ang mabit lang. Apay maasar ka. Kasanumat ngamin. Antikit di ti awag na kanyak. Nukit kita ag tilangana. Kaslag katawunan kami may. Kahit panang respeto namad Ay saan, inteng? Ay jakayat nga anti ti awag na kanyak. Amangan no karkaro abo makutak. Awan mat mapukaw no anti tiyawag na ken ka. Di kumpa samlatan. Ay, maminsan pa'y nga awagan nak iti ante. Ay, amangan no mapagsasawa ko. Baga malam mo, ante. Anyang aminan tinagan mo? Banang tinagan ko. Apay aya? Tamagag ko man, no sa dino ti pagbasbasuraan nyo dito, ante. Naurnong aminan ti basurak. Na yun. Tasaludsuden na amin kanyak. Napauli magkamait, ante. Akwa, Lunes, Miyerkules, kan Biyernes ti panagbabasura. Kastagaya man tay. Sana balay. Agbasura tulangan inton bigat, antay. Mano titawin mo aya, duro? 55, antay. 55 matgayam. Ang awagan nakit din iti ante. Apay, mano aya titawin yo, antay. Ay, jak magustuhan ti ante nga awag mo kanyak. 60 laeng titawin ko. 5 la atawan tinagbautan ta, duro. Anya ti umay mo ibaga, duro. Adda ko maitid ko amakan ka. Di mawatak aya. Gagangay at agkakaruba. Amangan mat no kinargaam iti sabidong. Sika, mait. Pangalaag ko mga iti sabidong nubilang. Apay ko maapagtalkan ka. Kat kabarbaro ka lang dito lugar me. Kaya't ko lang mati makipagayam kan ka, maribanang. Ay, di nakawagan iti mare. Ta saan tapay mat nga agkumpare. Anya pa'y lat urayam, duro. Mabalin mon, ti pumanaw. Nagimasan to'y makaroni salad nga inyawid mo, intay. Etwen.
Ay na, kanag-amin ng daytoy Sige lang dungaw. Sa nabalita rin na manak itayan. Nagimas at talaga si ka. Mayat at talaga titimpla na. Ni Duro tinangtad itiday ta. Anya? Inted ni Duro ko na. Tay kabarbaro akaruba. Ay, jak nga rodan ibusan daytoy. Ituloy mo lang nga kanan. Napukaw tiganas ko amangan, idinaamuak no asino tinangtad. Apay akaguram ni Duro. Dakadidakas ana aramid na. Ay, basta. Jak kaya ta makita ti panagrup-rupa na. Nan ano niyan ti banang? Nasabat ko di tadalan kat na kami show out. Kasla dinak pa'y nakita, tadinak mo pinansain. Jakman amoy ti dayjay gantem. Kagura na una iti ka barbaro aka aruba may. Ay, ni Tata Duraw. Ewan. Kat no kanayon nga umisam kanyak, tunggal masabat ko di tadalan. Urasyak mo. Nadlaw ko dahi ta, kwaraw. Managisam at taaw ni pare Duraw. Amo man yan, Tim. Sunsa ti ayan ti pare ko. Na yan ti bana nga yan. Mare, gumatangak man iti soft drinks. Kan dua balkot at tinapay. Tapno adaman meriendaan mi kan ni Marituyang. Kabayatan ti panagistoryame. No kasta, mapan ka di tabalay da Marituyang? Wen, Mare. Dito iteresenam ko mati pagistan bayak. Ang amangan no makita nakmanen dagiti Marites. Narigatan. Ay, wen amare. Nasaysaya at no itayan da Marituyang ti papanam. Ay, wen gaya. Adaman saludsudag kan ka, Mari ko, anak. Anya day tamare. At dagaya mo na ala ni Tata Teryong a caretaker iti balay na. Wen talaga nga minakasapulan da ti caretaker. Tapno dagdalos iti arubayan da. Nang runa itata sana makaawid ni Tata Teryong. Nagado ti mabalin na nga alaan. Ang dayjay paimot aklasit tao tinala na a caretaker. Ay, kasanumat anay bagam ti kastangay. Kano kanayo na nakaisam ni Pari Duro. No may gumatang dito tersenak. Amo pay. Basta ididamo pay la nakitak. Madlaw asuplado. Antinto pay ti awag na kanyak, Maray. Ay kat, respeto namat siguro kan ka, Maray. Di mo nga minikan iti sa bala kay papanan. Shh! Marituyang! Shh! Nay, anya aramidem dito'y likodan ti balay may Maray. Ay, dito yakon anak na, Maray. Ay, adda ka din ni Pari Badong, di tabalayaw. Awan pa'y Maray. Adda seminar nga inatindaran na ijay ilay. Anya oras nga agawid? Inton Lunes pa'y laeng Talo nga aldaw nga min ti seminar da. Ay, nasaya at matno kasta, Maray. Umayak nga ron maki-standby dito balayaw. Ay, agburburak nga min ti darak no makitak day ja at Duraw. Duraw? Jay ka di baro a caretaker da Tata Teryong? Wen, Maray. Kagurak day ja tao. Ay, suplado. Ha? Mabitlaang. Sa dino, ti papanam, Duraw. Umunig ako na tanakadalaw sa kon iti paraangan ni Tata Teryo. Ne, kat no ado ti makita ka na iwara abulong. Kasta ayamat tinadalusan. Kita man anaimbag. Day kakit din, tinadalaws. Batog yumot day ta. Si kamot ti makaamong agdalaws. Ay, tapno ibagakkan ka. Batog ni Tata Teryo day ta kanal. Isa rumbang lang asikat imang dalaws. Tibilin ni Tata Teryo kanyak aging galaang iti alad ti sagadak. Ha! Oh, diremuar ti pudno nga ugalim, Duraw. Agin sising
Pet kamot gayam. Na, aglablabas ka ngaminan, banang. Ha, Uray na saya at ipakpakita. Kan na saya at ipanakisarita kan ka. Nagalaslat ta at ipakpakitam kanyak. Ah, ha, ay, di nakita-kitaan itikas ta duro. Ha, sapay nagposkol matakiday mo. naa. Ha, Uray na puskol tikiday ka. Agpadatanto pa yan na puskol tikiday na. ay naimbag kanyak ata original. Si Kangay, artificial samad. Ay, Ha, ha. di ka nagpalusot pay. Ti kunam kitday. Pudno adi mo ammo ti agkiday. Isu akasta ka. Pati kiday ko pakibiyang amatay. Ano ikaw? Apay kinugtaram ti lupok ngay, banang. Ay, nayunak pa'y Ay, talaga kaya madinak sardengan, ha? tinapis nakduraw. Ay, nayunak pa yan. Nagpigsati panang tapis mo kanya. Nay, apay ngay? Naglusdoy kamatan, banang. Antay, agriin ka na. Antay. Ika madanagan ko arog. Sana matay ni Antay. Agriing to day tayo madamdama. Inanano yung amin ni Antibanang. Tataduraw. Kwa. Jakla nakapagtepal. Anla kayaw. Anya tinaramid yung kwa na. Napigsagayam ti panang sipat ko kan na. So aday ta. Naglusdoy mo tayo. Oy, apay ngamin ngagsipat kayo nga itataduraw. Sa dino, tiayan ko. Ada ka dito balay tungaw. Hindi ka kuti-kuti ata agasak na italemah di taping-ping, ma'am. Ay, awanan pa inday jay aduraw. Basol mo lang ano apay at tinapis na ka. Apay ngamin akinugtaram itinamid wa tilupuna. Kan ba isa? Sikatin nang irugi iti apa? Plastic kit di day jay atao. Ay, remuar ti husto aborik na. Uston. Agsardeng ka, tas sikatin na kabasol. Ay, saan? Inteng. Itata na panagnakak akas jay gayam ti ugali na. Umdasan day ta arason, tapnuliklikak day ja aturo. Gusto lang asaan ka nakipagayam kan kuana. Pukayat mo na saya ati panakilangan dagiti karo, bakit ka? Nagbalin ka kumamit ana saya at kadakwada. Tanudakis ka. Ay, awan latam mo kondungaw. Kaguran na ka, dagiti karo, bam. Uray da mari to yang kan mari kwa naglaog ti kumari. Ay, laglagi pa. Asidag ni pare Duro ka data. Kahit nasawad. So ti asidag apagpatulungan tanong kasapulan ta iti tulaw. Aguray ka man inteng. Ha? Itay pa'y lakon kontra dagiti ipagbakak. Siguro kanunungam dayjay aduraw. Marikwanang, gumatangak man iti asen. Anya pa ay maribanang. Day talaan. Ano matarupa maray? Kaslada ng danog Ay, kwa mare, pinapisnak ni Duro. Anya, apay nga tinapisnak Ay, tsak man ammo iti dayja alalaki. Kalaat meten at tinapisnak. Ay, maasarak kan kwa na mare. Numabalin lang nga papanawak dito lugar tayo. Iti pa'y lang ay naramid ko. Ay na, sana nasaya at tikasta. Makipagayam ka ki di kumaa. Taiso ka nga ron di kasit nga nakarobam. Never, Marikwana. Nay, si kamot gayam day tamasabat ko, mare. Sa dino tinagapam,
Dita tersena ni Marikwanang, napanak man gimatang iti asin. Nay, maray. Apay akas tati panangkitam kanyak, Marituyang. Naan ano tarupam? Limitem mag. Wen nga rod, Mare. Tinapisnak ngamin ni Duro, idi naminsan nga aldaw. Anya? Day tatipudno, Marituyang. Amangan mo't nga may no adda maday nga inaramid mo kun kuana, Maribanang. Amok ni Duro. Di na aramiden ti kasta, no nasaya at kakenkwana. Gumatangak man iti may sa asardinas, Marikwanang. Day talang. Mabitlaang tayalaan ka, Maray. Aday ta. Thank you, Maray. Ay, huwag gaya Marituyang. Nakitam jay rupa ni Maribanang. Nakita. Nasabat ko ngamin itay. Tinapis ka no ni Pari Duro. Mas daawak nga raw. Amok ni Duro. Di na aramiden tikas jay no nasaya at kakenkwana. Ape anak ko nam tikas ta. Ay na, katrabahwak day jay ilay. Saan kami aklaus? Ngam amo, kan mariknak ang nasaya at ataaw. Uray siyak friendly mat kanyak, kan managi-sampay. Pudno tako na, Marikwanang. Anay ko, tilikod ko, ay, jak pa yan maigaraw dagitis akak. Ay, adan sa matan fracture na. Ay, nuapay mat ngami nga impilit ko ti imuli, iti puon ti abokado. Anay ko, sapay awan ninting ditoy. Ay, asino nga iti mangitaray kanyak ija ospital. Nay, nanano ka, Maribanang? Anya ti aramidam dito'y paraangan me, Duro. Ibayak takayat ka tulungan. Saan? Saanan? Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Uray di mo kayat, tulungan kalata. Itaray kay jay klinik. Narigat mo't ano baybayan ka laing dita. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamakan ka. Saan? Kunak mat. Di ka nagsaupay. Umay ka, tabagkatan ka na. Kumusta tirik ng dungaw? Nagsakit pa ilaang ti bagbagig. Inteng. Kung nagtumot ngamin asar dengan ti umuli ija abukadaw. Nagtangkan ti ulom. Ay, kaya't ko ngamin timangan iti abokado. Ay, kunak ano ka ba ilak pa ilang ti umuli. Agam nagbiddo takgayam. Naimbaglaangan at adan ni Pari Duro anang tulongkan ka. Win nga rod, inteng. Dakkel, ti utang ko ana imbag anakam ken ko ana. Ita, napanagnakamon ana imbag ataon ni Duraw. Agbalbaliw ka. Agbalin ka ana saya at kadagiti ka arubata. Ay, wen, inteng. Ay, agbalbaliw akon. Agbalin ako na nasaya at akaaruba. Nang runa ka ni Duro. Iti kasta, manayunan pa'y ti pagayam ko. Ay na ba nang pagadalam daytaan na pasamakan ka. Agbalin ka kumaan na saya at akarupa. Tapno addan to tumulong kan ka, inton agkasapulan ka. Ala, sige! Dinon, tinagdibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects,
Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Dapat news dungaw. Naggapo ka lang di tarwar. At dan nasagap mo abad nyaws. Anya day ta abad nyaws? Mapukpukaw ni Kwaraw. Anya? Isumit lagayam asaanan nga umay dito'y. Ay, napananangay ka na. Mapanak agdamag-damag. Ay, ang mga no adala ang dita igid-igid. Ay, papanan na kumamot nga ay. Di mo lang nakikita ni Kwaraw. Apay, Kapitan. Ay, mapukpukaw nga rod. Mapukpukaw ni Kwaraw. Uwan baray. Napananan ngay. Isu nga rod nga agdamdamagak. Ay, mapanak makikaruba, Kapitan. Mapanak kadagiti kukumarik dita abagatan kan amyanan. Bayam tagdamagak. Sige, Mare. Agyaman na. Maray, nasabat ko ni Kapitan. Mapanije barangay hula. Berberukan namot ni Kwaraw. Mapukpukaw ka no nga main. Nay, napnapanan na ngay. Iso adim magasak dito tirsina, Maray. Tano adda gumatang, damagaman ni Kwaraw. Sige, agtitinulong tayo amang sapul ka ni Kwaraw. Itaman laan nagpukaw ni Kwaraw. Ay, napnapanan na nga roden ngay. Pare, pudno ay mapukpukaw ni Kwaraw. Ay, manon nga aldaw asan ang nagaw-awad. Ay kat pagtitinulungan tayo abirukin na, pare. Ay, uwan pare, tulungan na kamang birok. Uwan, pare. Paki din na saan nga? Ay, sige pare, tabirukin taban ni Kwaraw. Uray sa dino ti pakadandanunan tayo, pare. Naskay na mabirukan ta ni Kwaraw. Papanan nyo kan ni kumparim abadaw. Birukan men ni Kwaraw Pangbirukan nyo nga ay. Ijay Ay, anyamot da dya akwarugan ay. Uwan nga rod. Ito lang nagpukaw. Saan ka kumaapalubusan amapan mang biro kini Kwaraw batong? Tapi asaan? Kadwak ba ni pare Enteng? Tilantumanin papapanan nyo. Malipatan nyo ti agawid. Anya kalaki din ay atuyang. Anya launay ati panagkungkunam kanyak. Basta kadwak ni kumpare ka Enteng, awan ti problema. Saan kami aman anaw? Pare, sa dino ay ati papananta. Basta sumurot ka lang kanyak. Natapag na. Nabanug akon pare. Nabanug ka. Butan. Pare, hapay ngamin arimwartan aya. Apa adamagam kanyak dayta? Panpanunutag itay pare. No apay arimwarta. Ay, wunan niya. Ay, no pumanagnata. Apay na nagpaisaw. Ay, nyamit tayo. Lakit nakalagipan ka data. Pare, panunutan tapay. Stop. Ay, dayto yan ti bagbagak kinituyang ko pare. Ano ti malipatan tan? Aguray ka ta panunutag pare. Tulungan ka nga agpanunot pare. Sige, agtinulong ta. Apay nga minan arimwarta. Ay, malagip kon. Anya tinalagip mo pare. Umay tag merienda. Ay, weng! Ay, naglaing ka, pare. Valedictorian ka. Sige, tag merienda. Sapay kumata mabirukan da Kapitan kan kabadong ni Kwaraw.
Sapay kumaamaray. Tanay, narigat no awan chip tanod tayaw. Awampay kat di ati mangitulod kada tayo ijay ilay. Adamat kit di dagiti sabali at tricycle driver. Ang nagningin na mati singir da. Ay, imbag ni Kwarog ada discount mo a senior citizen. Sabali pa iti discount nga maamuna ka. Wun nga raw. Ay, kumusta nga tanti pa ng berbirok dakin ni Kwaraw? Naimbag abigat yo, Kapitan. Adda kayo ita dito istasyon ti radyo, tapno umay kayo agpanawagan. Uwan, ma'am. O sige, Kapitan. Agpanawagan kayon. Sige, maguray ka, pare. Ipanawagak man di ka nakak anikwarog, tagawid ko man. No asino man abalasang tinakapidaut kan kuana, isublimon. Pare, aping ipasublim ngay. Awan ti chiptanod tayo no saan da nga isubli. Ay, wala niya. Dayjay laang ka di bagayo iti ere, Kapitan? Yes, ma'am. Pare, siyak mamutag sa aw. Di mo matagawin ti mikropono. Kapitan, sir, saan nyo ko maapaginagawan day ta mikropono? Ay, hilaw. Kablawak man ni Tuyang kaw. Ay, hello Tuyang, my love. Adak dito'y radyaw. Mari Tuyang! Maray! Umay ka man dito tersenak! Apay ayamaray, inak sumak daw. Nangag ko ijay radyo itay ni Kabadong. Napan ijay radyo ni Badong kaw? Kinablaawan na kamay. Kaya, nangag mo, maray? Huwag nga rood, duwada kan ni Kapitan. Sino nga'y mati kinablaawan ni Kapitan? Saan ang nagkablaaw? Impanawagan na laang ni Kwarog. Ay na, manon nga aldaw nga awan ni Kwarog. Mapukpukaw at talaga. Ay, wun nga rod maray. Iso mapanak man ije balay da Kapitan. Taadda mapan ko isingasing ken kuana. Anya day tangay. No di na kayat ti agbanog nga agbiro kini Kwarog. Ikan nalaangan iti gunguna ti makaisublay. Ayun, anya. Sigurado, maisubli adagos ni Kwarog, maray. Mano nga tangay ti gungguna? Dayta ati desisyonan ni Kapitan, maray. Awan pa imay anang isubli dito ka di Kwarog dungo. Anya amang isublimot nga ibagbagam. Ay panawagak nga ron iji radyo. Apay, kaslapita ka ang mapokpokaw. Anaskan nga isublida. Kapitan! Nay, ada bisita. Nin sa Marituyang. Nay, isumat nga agpaisaw. Sumra ka, Mare! Aday singasing ko, Kapitan. Kastaw. Anya day ta, Maray. Tapno mabibiit ang maisubli ni Kwarog. Ibagam ijay makaisublay ang maikan iti gungguna. Mayat sa. Manungay ti gungguna na, Kapitan. Damagamutin adagos no mano. Nungay siyak ti makapidot kan kuana. Di siyak ti maikan iti gungguna. Sika? Ay na, Kapitan, nalaingak nga agbirok iti mapukpukaw. Kasta iya? Ibagamo numano ti gungguna. Ay nasan kan nga agpanunot, Kapitan. Agpanunot ak analaing ata kwarta daytan. 2,000 ko namlatan. Nagdakulan? Sige, tawara mo. 1,500. Anya? Sige, fixed price. Mawanan ti tawar-tawar, Kapitan. Presyo agawid daytan. Ada nga ron ko mamang isublikan ni Kwarogan. Ada! Makigtot kan tulaangan ang makakita dita sang wanam. Inteng, apay nga manugot ka iti singasing ni Marituyang? Tapno mabiit ang maisuble ni Kwaraw. Kasapulak iti barangay tawan agronda. Madanaganak. Kita nagap apura ang nagawid ni Marituyang. Bayam tama pa nagbiro. Isumot lang ti mangala iti gungguna. Kitno ang tanto ni Kwaraw di wanan Minaysaan na kamanan dahi dya ang Marituyang. Sapay saan nga agpatawar na pulos. Mapan mo berokin ni Kwaraw? Tulang kaya.
Nangagmumut timbaga. Saan minto pa ya mabirukan? Si Kantuki day. Amok ti pangbiro ka kinikwaraw. Kat numabiro ka. Siyak tumutla ang ti pangtadan ni Kapitan ijay gungguna. Dayta, ti pagalistuam tuyang. Kwarta. Kahit Di ka lang mabait. anya kumati pagbainak. Agbiro ka. O di siyempre, mabano ka. Chip, kumusta nga ti bakasyon mo? Naragsak ka. Nagado ti babalasang yung nagbakasyon ha. Napipintas damay. Una, nagsisiksida pa'y. Nagatidog pa'y di bukda. Ay na, una yan. Hintugot na ko ma. Ay, awanan natin agpasada no simurot ka. Kwaraw. Si kadayta. Ha? Ay, una na. Siyak day taoy. Kunada mapuppukaw ka. Apay kumamapukawak nga eh. Napanak lang mat nagbakasyon. Mala, umay ka. Papananta. Ay kat ipakita ka akin ni Kapitan. Jaket agpakita kin kwa na. Kung tanak, tadyak nagpakata kin kwa na apimanaw. Basta umay ka. Jakayat, pang-uran nak ni Uncle ka. Ay, mapanmimanan birukan ni Kwaraw. Ay, imbes amapan kag trabaho. Hanggang saanin tanay agbirbirok ti asikaswan. Kapitan! Da. Kapitan! Ni Marituyang. Na, kita ti kadwana. Ni Kwaraw. Umay ko isubli ni Kwaraw, Kapitan. Ha? Ala, Ay. iyag mo, jetangdang ka. Jay gunggunak ngay, Kapitan. Ay aguray ka pa'y maray. Taong takpay tika na ka. Ay Kwaraw. Napnapanak. Ijay ayan dagiti babarakadak, Uncle. Di mon malagip. Di bagak idikan ka. Malagip ka. Dakas ti agala iti saan mo ako kwa. Saan laday ta? Adda pa'y. Lagi po. Ay na, ibagam nga minen, Kapitan. Saan mon apagpanunutan ni Kwaraw tanay? Jay gunggunak. Kasapula kong gumatangak iti bugoong. Nakakitaam ka ni Kwaraw. Damagang pailaan, kat nagsaritaan ta. Ano asino man ti makaisublikan kwa na, ikam iti gungguna. Maray. Mabalin nga aguray kabi taong takpay ni Kwaraw, Mabiit laeng Kapitan. Ita Kwaraw. Agsangsangutan. Apa nga agsangit ka? Napanak lang ba't nagbakasyon? Anya jay bilin ko idikan ka. Malagip ka. Anya ti malagip mo. Agpakataak. Nukastangad na papanak. Malagip mo ba't kayap? Kunak no saan na masapol ng agpakataak. Tabaro akaun. Saan aga po tabaro ka? Kahit saan ka na masapol nga agpakada. Madanagan kami mo't Uray da kami kinibadong kaw. Madandanagan kami mo't. Nangag mo? Nung ay mapanak agarang. Masapol pa yung agpakataak. Wala. Ibagam no sa dino ti pagarmam. Wanang kail. Amok taon. Hindi nakngarudong tanan Tabaro akaun. Nakababain ka dagiti balasa nga makangay. Kitaam. Agbayadak pa yan ka ni Marituyang itigunggunana. Mala, iyawat moon, Kapitan. Imbis nga igatang itisidaan anaimas. Saan? Ta ibayad kon ka ni Marituyang. Yes! Addan kwarta! Ay, Kwarog! Leksyon mo dayta. Kasapulan latang agpakada ka, iti sa dinuman apapanam. Tapno saan nga agdanag, ti kapamilyam. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabali pa nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto agkupas apadas, ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon.
Ayaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Enteng! Isa, dua, dalawa, upat. Upat laang atalaga. Uray ulit-ulit. Upat laang atalaga. Ay, aguray man. Badong! Badong! Umay ka man ditawi! Darasang! Apa itu yang? Bilang man deta kasirulak dita nga to tistantay. Data stainless ya kasirola. Wine, bilang man. 1, 2, 3, 4. Mano amain? Opat. Ulitam abilangan. May isa, dua, talo, upat. Mano amain? Upat matlata. Ay, no kasta, sa anak-anak kamalay. Upat laangan dagita kasirulak. Apay, manungamin amin dagita aya. 5 kumaamin Kat na panan di may sangay. Jakam mo. Sapay jakpay nabaybayadan dagita. Inutang mo manay. Katuan, inutang kau ijay Bombay. Ay, saan mabirukan kanyak dayta kasirulam ngay bagbaga marituyang. Amangan nunayaw awan kat adakin ka. Amok matano jak kukwa. Isublikan ka no ada kanya. Ay sos. Ay. Adan jay Bombay anangalaak iti kasirula. Ay, kapapanam ngay. Dito likod ti Teresina na maray. Aglimengak man awan pagbayad ko kag. Una ni marituyang asikatay umay mangsingir ken kuana. Ha? Abay? Agkarkaro pa kami kini Bombay, ngagsingsingir kan kuana. Jak man amo ken ni marituyang. Nakangaglang iti busina. Napanan naglamang iti likod ti Teresina. Unay ni Nana Tuyang. Aoy, Nana Tuyang. Rumwar ka ditan. Sana sak ni Bombay. Ay, ikaw magayam ko raw. Kunak no jay Bombay. Agbayad kayo nga minang, tapnusan kayo ngaglamlamang no may ni Bombay. Dayta, nakangagkan ka ni Kwaro kadi na oras, marituyang. Agbayad ka nga minay. Kasano ngagbayad ak ijay Bombay? Kat napukaw mo't jamay sa akasirulak nga inutang ko kenkwana. Naa, kasano anapukaw, maray? Ay, jakman amaw. Idi bilang kurang mutan ti maysa. Kat 5 kumaday jay. 1 set. Wen maray. 1 set talaga. Kasla day ta kasirulam. Dayta nakaparabaw di talamisaan may. Wen maray. Kastalat ta tilang ana. Aya, Ay maray, mabali na kita day ta kasirulam. ay wen amaray. Kita, ang pang-aasem, tadi ka agbibigbeg. Kita iklaeng maray. Dayta ti kapintasan akasirulak. Nagpuskol nga minkat, kan nagbiit apumudot. Na! Daytoy madya mapugpukaw akasirulak. Anya, kaibagbagak lang nga saan mo abigbigbigan. Ay, iso daytaw. Ala ikaw. Ay, madimat ate kastamaray. Kukwak dayta. Kukwak daytoy maray. Talaga kukwak. Mabigbig kaw. Na. Iso daytaw di kasirulak. Ay, di mo alaan dayta, maray. Ay na. Apay asaan kit dahin kit kukwak daytaw. Ay, di mo alaan. Hindi mapasasak ni Tanoy. Ay, na. Ay, una yan. Daytoy kasirulak. Ipapilit ngamin ni Mariba ng akukwa na kat kukwak man. Kat talaga mat ako kwak daytoy.
Pag ininagawan yung matdeta kasirula. Iso da ito jay hulhulugak iti Bombay. Bombay nga itartarayam. Wan, jak pa'y ngamin nabayadan amain. Patanday to. Apay ko mga ibatakmat ngay. Batan yun. Kat itadyokan niya. Apay nga itirmakin ka akat kukwak day tawi. Kukwak lang ngay. Tapnusan yun na pag inagawan. Yawid ka, tapno man tilugay. Ay, nasaya tinarabid mo ko. Unang kail. Diyak kayat nga gririda na natuyang ka ng tibanang. Ay, di tayo matamaw no asino at talaga kadaan tim abanang kan marituyang tekin kukwa. Kinapudnunang kail. Ado ti gamit ko iti kusina, di balay ikaw. Na, sikan samot ti mangyaw awit ka dagi tigab gamit. No da malipatan da, yawid ka. Diyak isubsublain. Ay, madi isublim Eh, yawid ka, tapno saan ako nagumatang. Kit, kasero lam dyan yawid mo. Saan matitipan nagkunak ang kail? Angam, kukwak itan. Maray, damagak man no imay gibumbayan. Imay itayan. Ay, nasaya at mataimayan. Nasaya at atasaan kayo ang nagkita. Wan, Maray, talaga alikliklikak ka. Kahit nabiro kam di kasirulam. Saan pa'y nga raw? Apay, pudno aya binigbig mo di kasirula ni Maribanang. Kunak ngamin no isuday chay, Maray. Takalang-langa na mo ngamin. Si kalang aya matadakas jay na kasirula. Iso nga inalan ni Kwarog. Wanatap no saan kayo nga agapa. Ay, sa dino nga tayo ti pangbirukak iti kasirulak. Amangan no nalipatam lang tinangidiswam. Amukmat kat nga dakab-kabaw mo. Nga ta, Maray. Oray siyak no maminsan. Jak malagip ti pangidisdiswak kadagiti maig-ig nga makagamit ko. Aminagmat kat. Ado dagiti mapukpukaw agamit ko. Oray siguro ni Maribanang. Ado mo't ti gamit na mapukpukaw. Psst! Dagdagari ko arap. Pwede taman lukong ang kail. Ada karga na pulutan day tayo. Pangipanam. Nagururay ni pare pa dong ichirwan. Sa dinaw? Iya sirok ti bayabas. Aksat kami. Ay, umayak mo tang kail. Ito nakakasirola pare, di ko day tao Ay, mayat Ada igupod ta. Kanda ito yung nakakasirola ama isa. Karne ti manok day tao pare. Uy, mayat talaga. Kasi nung ay, rogyan tanda ginam. Uwin Sige pare, agsatan. May isa, dua, 1, 2, isa, 2. Na, talaga wala ang tinagbati dito'y kasirula. Ay, badang! Ay, anya ka matay. Makapakigtot ka. Bilangam man! Bilangam! Ay, awandan! Awandan! Anya ti bilangit kaya? Dagita kasirula ka! Diyak pa'y nabayadan! Wala ang matanyag pa isaw. Napanan nga, dagiti tagduma. Ay! Inino tayo na mapukpukaw da. Diyak pa'y nabayadan dagita. Napananda nga yan. Adan samot agtatakaw. Nagado ti rumba nga takawan da. Ngamjay pa'y kasirulak mata. Ay, oray ni badong kulangan ti takawin yaw. Oray sa inyon nga isubsublay. Kukwayaon saan lati kasirulak. Kasano anak po kaw jay mabubuong amalukong ko. Kat adala ang mat dito'y kusina. Manang, mapanak ko sa Japan lang kayo. Ay, sakbay apumanaw ka, adadamagag. Anya day ta. Mapukpukaw tay kanginaan amalukong ko. Amangan no nakitam. Adaya mat kanginaan amalukong mo. Adda nga rod, iso dya mapukpukaw. Ay, breakable amalukong. Wen,
Anggail! Kumay ka na. Mapanta ni dyan barangay haul. Ay, aguray ka. Tanay, ada ka no mapukpuk ang malukong danteng. Uy, ang mga no iso dyan ang ikargam iti pulutan, hindi na minsan ngal daw. Ha? Ay, si kamot gayam tinang pukaw, intay. Kuha. Hindi ngayon, naginom kayo kinitata ba daw? Agtal na ka man ba't kwarog? Di nakpainraman ni day. Kung nakamakiinumak ngam kung namasaan nakakaraman ni jay. Kuha. Nagngagmaw, intay, Ayan na, jay malukong ko. Jakmat malagi po. Ayan na! Ha? Makakikiktot ka. Amumot anala ka ak makikiktot. Isungarod nga ibagam, no, ayan na! Panunutan pa'y. Nay, apay anak ulimog na kapitan, Chayp. Bay-bayam, naungtan ngamin. Ay, isumit lagayam anak kadumog Inungtan ni antay. Ay, simot ni kapitan. Kasta na no maungtan, nakadumog. Nang runan no ni antibanang timangungat kan kwa na. Saan nagsasaaw? Bay-bay antang rodon Chayp. Saan tan nagsasaw? Aginom taman kit di ka ni. Dua talang? Muna. Abay, di mo kayat. Ay, kayat ko Chayp. Sakti makamoy ti pulutan. Mapana nga rodon gumatang iti arak. Dara sa mga ganay, ingkan. Agpada kayo gaya manaungtan kun ni Kapitan, kabadong. Wen maray. Agasam din baga nito yang ka. Uray sakla ka nung titakawan da. Basta saan aja kasirola na. Nagsakit saan ka de? Ay, talaga nasakit, kabadong. Uray saan dak ka nun niya isob-soble, mare. Agasam nga ditang imbagana. Ay, kaslay bagbaga na napatpatag di kasirola na awan set. Ngamsi ka. Ay, nagsakit tinakam ko, mare. Kumata nga man, kakawad. Anyang katangam. Arak. Aginom kami man kinijip ko araw. Agayab kayo mata. Ay, kat umay ka atata pa daw. Umayag man. Tapno maagasan ti sakit tinakam ko kininana matuyang. Rugyan tayaw. Ado day tapulutan tayaw. Makitam tata pa daw. Naduma-duma dagito inala ni Chip Kwaro ka pulutan nagragsak. Kasla dagito'y madagiti kasirula birbirukin nito yang kao Ay, sa balay tataba daw. Nagbibigbig kayo man ako nakaon. Ay, iso dagito'y. Manudamin. Talaw! Ay, wan, iso dagito'y. Ay. Chip, kukwada ya. Ay, kwa. Ay, iyawid kong dagito'y. Nasakit tinakim ni tuyang kau. Gapo ka dagito yung kasirula. Alakot! Ay! Inakaon! Ay, tataba daw. Inalamatan pati pulutan. Ibati-mati pulutan. Ay, inala na, Chip. Ay na, duduan at alagad ito'y kasirula. Uray ulit-ulit ang abilangan. Dudualangan tinagbatay. Ay, napananan nga dagiti kasirula. Tuyang, my love! Tuyang! Ay, isaan ka nga gungungat adda di tuyang dagiti kasirulam Nangalaam ka dagita. Ay, saan mo na damagin pa, tuyang? Tinapatag na isubli dagiti tuyang na kasirulam. Ay na, ay, nakumpleto manan iti one side, Naragsakan, tuyang? Siyempre, na, adda ba'y kargada? Ay, si Daintan, tuyang! Ay, dayta malukaw antay. Wan, ala akon, nabayag abirbiro kak dayta. Nyangkel ko nga main. Nang ikargaan na itipulutan da. Ay, sanda kong tanantay. Amang ano adda pa'y dagiti dagdo maagamit ko nga dakan ka, kwarog. Ti kutsara kan tinidawr. Ay, isoblem. Ay, amin nga inalam, masapol nga isoblem, kwarog.
Nasaya at mat no na isublin na gitagam gamit yaw. Tagtalan ta panunot yaw. Hehe, wan maray. Kompleton di may sasay akasirula. Syakmat, addahan dyan nginginaan amalukong ko. Ang syak, dagiti daddo magamit ko amapukpukaw. Aging gayta, awampay. Ha? Ay, marituyang, jay Bombay, isuday tan. Aglamang kan, mare. Ay saan? Apay ko mga glamangak ngay katadamot pagbayad ka. Ay, andito akaw! Magbabayad na akaw! Na. Tangad-tangad dagiti kasirulam dita istantay. Kurang manen. Ay na. Ha? Saan? Kompletaon. Ken maragsak anak ba daw? Tanabayada kunda kita. Nasayat may. Tapno din ang subla-sublan di Bombay. Ay! Awanan ti utang ka ba daw? Nabayada kunda kita. Ay, nanatoyang. Awanan ti pampanunutam. Tanakabayan kan. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Baklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.